He pōnei, whakalilifuanga whakahiku mai lilifu ko pokotoa sipeli. Koe hokota ki he mtakau pule ngahua ki he tau lekua he whahi malolo sino. Mo e tau whakaholoanga mai whakamanatuanga whangfulmahiwa ki he pule whakamotu ha Niue. Whakalofla atu, kua nei ko sarai mangawa, mo e hanei hatu tole tau wala tala tutupu ke lātou mo e awhiawhi nei. Whakamua koe aho nei, kua whakahoko e whakalilifuanga whakahiku, mai tau toi mga aho he lilifu ko pokotoa sipeli, ke he hana kaina nofo ke he maanga ko liku. Koe aho i nea whine o mai hana tokoa ko sāpati, mo e whalu a tau mga whaoa ki liwaki mai a ia ki Niue. Ne oki ia ke he motu ko Australia he aho uafuru mahiwa, he mahina hao kuso, walunga fule tau hana he moui. Kua tokolonga kua uatua i ke whakalilifuanga ke he aho nei, ke whakamawehe e taha he tau taki he motu kua toka ia e moui anga nei. Kua kau whakalataha i tokolonga i tau tangata ke kaina he lilifu ko pokotoa i ki ua lalo toa sipeli ke whakamawehea ia he māma he aho nei. Koe lilifu ko poko sipeli tolonga fule tau he ngahua ia koe ke pule he maanga ko liku. Hongfu maua e tau he ngahua ia koe ki pule he whakatuwhono he pale mia kua mole atu lilifu Sir Toke Tālangi. Ko longona i fōke e whalu he tau whakamatala mai he mga whaoa ke he hana moui. Koe baby of the family, Transi, maua ia mo David Pasio, ko toru e whanau ne tutupu mai a laua, ko Ariane, Kaylin, ko Vita. Suke whakatoa e tau whanau ne tutupu mai a laua, mo e a laua tau whanau toko ono, tau mokopuna, hongofuru mawaru, tau makopuna, hongofuru mawaru, katoa e tau whanau koe whangofuru maua. Pihia e amatua, tau maloro. Kau e ni hako ia a si whai matoru ai a waha nei. Nui na hao whanau haku matua. Nā kai nimo. Nā kai nimo a koe, tukulai. Koe Kua whakamatala fōki e tau hukui he whakatuwhono ke he moui ngahua he lilifu ko poko sipeli. Tōlunga furu e hana tau, konga furu e tam. Ne ngahua e ia koe ke pore e maane. Konga furu maua e tau ia. Ko ia koe taha i tau ihi pore. Ngahua ia ki lalo hifo he lima e motua peremia e motu nei. Ngahua ia i lalo hifo e tau hataki whono, te whakatonu whono, koe fitu e whakatonu whono. Ne ngahua, whoki e ki lalo hifo ia. Isa ia he tangata. Aibehe mai tangilangi, haulai a koe. Wauwae kua whai ngā. Tana kai nemo. E hawa ki sianga ia po ke hau. A mahani hori lalo. Hakua mua e tau tangata ki a ia. Ke whakamui e ia. Tikau e au. Nga mga whawa. E mga hau whoki au he matoru a. Whakawhituianga mo he tatoru a tamu kainanga Niue. Ki Penrith i Sydney e whai tau komori. Ka nie meo ke huhu i amatoru e tau mokopuna. Ko hoi amatoru ka mumui mai he tau tuhanga hui he amatoru tupona. Tunga whamahani ko tausia i whakalilifuanga ke he tanuanga mo mtakau he tau leo. Pese ni kua whai mga aho he mole atu e lilifu tō whai pū whakalele ke o mai ai hana tau whanau mai mga whawa ki liwaki mai ai ia ke motu kai kua lilifu mōli hana tukuanga ke he aho nei. Whanau mai mawhala lilifu poko sipeli whakau e ke he hawa tau ngahua mai hawa motu ko Niue.
Kua whakakatoa tua i hokotoa ki he mtakau pule ngā hua, ki he taha kumikumianga, ki he tau le kua, ne tutupua ki he tau whahinga hua, malolo sino he tau mahina kua male. Ki sia ki ai kua nakai muitua e tau whiwhilianga, he whahinga hua malolo sino, ki he tau puhala kua lata ke muitua ki ai, koe mena ia nakai fia e mtakau pule ngā hua, ki he tau puhala ngā hua ia. Pehe to kita ki mtakau pule ngā hua, aida talangi he kesi, koe tau kumikumianga mitaki ke maua e tau hikianga, kua lata ki ai mai longa e tau puhala ngā hua, kua lata hanei e tau walatala ia. Pehe mai e takitaki he matakau pule ngā hua, ko e komisina aida talangi he kesi, ko maua he matakau pule ngā hua e hokotaki ni tausi ai he inspector ko Hagan si o sikefu he matahiku he whaitapue kua male. Kua whakamale ia ki he tau peseni me tau tangata he motu kua lauia ki he tau le kua nei, mo e whakamawhana ia ki he tau tangata kua i loa tuai ki he tau kumikumianga nei, mo e amanaki ki e whakamalolo e tau puhalanga hua he whahinga hua malolo sino ki a ua liu foki. Pehe komisina ko aida talangi he kesi nā kai ni koe le kua ke whahinga hua malolo sino, kai lauia foki e matakau pulinga hua, ha koe whalua tau mana kua nā kai katoa toa ke langomatai atu ke whahinga hua malolo sino. Mai longa e he matakau pulinga hua, semo ai e do koloa, mo e tau pulotu tangatanga hua ke tau mga honei. Pese ni he nā kai mitaki hokotaki ni maua, kai mai longa e whalu he tau mana kua lauia, ke he tau koloa, mo e tau numela tangatanga hua he whahinga hua malolo sino. Koe kumikumianga nei, la ngā kina ha kua ua e le kua ne tupu ki he tau mahina e kua male. Koe le kua whakamua kua tuku he e tau hokotaki he whalo tau peseni ki he whangatohi he taha peseni ne whinatu ki he motu ko New Zealandi. Koe e taha le kua whoki ki he tau sangawai benzodiazepines, ko tau ofi mai he tau matakau i whafo ha kua kisia ki ai, kua lahi maha ki e whakaonga he whahe malolo sino ha Niue e tau sangawai nei. Kumi atu a BCN News ki he matakau MedSafe New Zealand, mo e tali mai a lau tolu, ko e tau sangawai nei le veki ki lalo he tau puipuianga ki he matakau ne whahingoa ko International Narcotics Control Board. Ko e matakau nei ne whawhasi e tau whanga sangawai pehe nei, ha ko e tau sangawai nā kai lata ke whakaonga whakahanoa. Pehe mai e ngutu wanga hau ha MedSafe New Zealand, ko e ngā hua halau tolu ke whakakia e tau ata mai Niue ki New Zealand ke lata mo e tau whanga sangawai pehe nei, ko e muitua na kai ke he tau whawhasianga he International Narcotics Control Board. Pehe fōkia ia, ko e ngā hua he whahinga hua malolo sino ha Niue, ke muitua ke he tau whawhasianga nei. Mai longa e BCN News nā kai muitua e whahinga hua malolo sino, ke he tau whawhasianga nei, ko e mena ia ne tau ofi mai ai he tau mtakau nei, e tau ata sangawai benzodiazepine ha Niue he tau mahina e kua male. Talahau mai e komisina ko aida talangi he kesi pesi ni ko pihia e tau mana ni ko tutupu, ka e whakau e lahi alau tolu e matakau pulinga hua, ke he tau tangata ngā hua he whahinga hua malolo sino, ha kua lahi mōli tau ngā hua, kua fua e lau tolu mai he tau kua male ke ngā ngau kovisi hongfu mahiva, mo e halau tolu tau ngā hua whamahani. Pehea ia, koe tau kumikumianga mitaki ke maua e tau puhalanga hua kua lata ki ai, ke whalanaki e tau tangata he motu ki ai. Nā kai whakangofua ke whakakese e hokotaki ke tau kumikumianga nei, ha koe tau mana whakakese kua lauia ai e whalo tau peseni he whahinga hua malolo sino. Tala hau mei ki pule he potaanga whahinga hua mai tau tangata Lilifu Sonia Tālangi, mai longa fōki he tau manatu tupe he tau takitaki mai tau hukui he tau matakau sipote, he motu ke he whiwhilianga he tau matakau ka watu ke hukui a Niue, ke he tau whiua Pacific Games kua manaki, ke whakahoko ke he atu Solomona, he mahina fōu. Pehe i ki pule, longana fōki ke he whanoanga, ne whakahoko he whahi tapko mole e tau manatu hangau ia ke he tau whiwhilianga nei, kai mai longa e tau whiwhilianga he tau matakau sipote. Talahau mai e ki pule ke BCN News e whahitapu e kamale, nā kai manako e whakatuwhano ke tau hele atu ke he tau whiwhilianga he tau tangata sipote, mo e tau matakau sipote, ka hukuia Niue ke he tau whiua sipote, he tau mutu kehe, ka kua lata ke tau se tau whiwhilianga kua tonu, ke lata mo e tau whanau, mo e tau tangata he motu kua manako, ke paleako, ke he tau matakau pehe nei. Mai longa BCN News koe lau lahi e tau tangata sipote ko amanaki ki hukuia Niue ke he tau whiua Pacific Games ki he autu Solomon he mahina ka hau, ko lau tolu koe tau whanau po e tau tangata no nofu ke he tau motu ko New Zealand mo Australia. Wa kumi atu fōki a BCN News ke tau takitaki he matakau Niska ke maua fōki e tau hingoa he matakau katoa ko amanaki ke hukuia Niue ke he tau whiua Pacific Games he mahina fōu kai nā kai la whai tali mai. Amanaki ke whakapuloa atu, ka iloa mai he tau walatala i mua.
Whalu he tau whakailoanga kua late tau tangate motu ke mai longa ke mga hala toa wha kua mamana ki kiai he mahina ha November ka home. Mai he tau whakailoanga he whahinga hua fuafua matangi hawhisi koe Fiji Meteorological Service koe tau anoanoanga kua moua mai mga hala toa wha mai he tau mahina ha November uawhe uafuruma tolu ke he hoko atu ke mahina ha Pelila he tau uawhe uafuruma wha ka home. Kua kisia ke lingalinga valu ke hongfuruma wha e tawa wha Kalawia Regional Specialized Center Nandi Tropical Cyclone Center Area of Responsibility koe tau whahi uta ia molalo he Pasifika. Ke he mga hala toa wha, lingalinga ke wha ke he ono e tawa wha ke Lawia ke he whahi lalo he Pasifika, ke whahi uta linga ke he ono ke he hiva e tawa wha, tokolunga mai he tau fuafuanga ne whamahani ke ain. Kua fuafua ke he whitu e tawa wha, ka Lawia e tau whahi nei he mga hala toa wha nei kua mana ki ain. Kua fuafua koe lima ki he whitu e tawa wha, ka tō ke lea ai he mga hala nei. Tolu he fufuta category tolu, mo ki longa e tau laulahi, ka Lawia e RSMC, Nandi, TCC, AOR, he mga hala nei. Ka toe ua ke he wha e tawa wha, ka tō mamawha mo ke lea, ke he whahi lalo, mo e tolu ke he wha, ka tō ke lea ke he whahi uta. Tokolunga mai he tau fuafuanga ne whamahani ki ai. Pehe mai e tau whakailoanga he whahinga hua fuafua matangi hawhisi, pese ni kua mai longa mga hala toa wha he tau mahina ha November ki a Pelila. Kua kisia mai whakamua whai a whane kua kisia he tau mahina ha o ke topa, mo me na kai lahi ke kisia he tau mahina ha Sepetema mo Iuni. Tu tokolonga e tau fuafuanga toa wha ke he tau mahina he Januari kia masi. Ke hea whakatata he maanga ha Vasele he okioki whahi tap kua mole, kua mai ke hangai komisina tokolonga ha New Zealandi ki Niue ko Elena Prokuta ke tau se tawhakamatalanga mai tau whakaholoanga he aho. Kua mai longa e BCN News ke he hana whakamatalanga, kua mai ke a Prokuta ke whakailoa whalo e tau mamanakianga ha New Zealandi kua manaki ki ai mai whahi tapu nei he pule whakamotu. Pehe mai a Elena Prokuta la he whiawhia lau tolu kua mai ke whakatuwhono ha Niue ke talia ke toko hive tau tangata tā kawhe he mtakau Royal Navy Band ke whakakise ha lau tolu tau tāleni ke hea ho fusimasini he pule whakamotu ka whakahoko hea ho tuloto. Kua whakailoa whoki e Prokuta kua mana ke taha wakatonga koe HMNZS mana Niue koe wakatonga he Royal New Zealand Navy ke whenonga mai ki Niue he mdaulu he mahina ha November ka home. Wehe mai a ia ko Niue koe mutu whakamua kua meke e wakatonga nei ke tau se whalu halau tola tau kumikumianga kua whakamatapatu ki ai. Pihia whalu tau whakailoanga mai he whakamatalanga ha Elena Prokuta he okioki whahi tapu kua mole. Koe tau whakaholoanga ngā hua ke lata mai tau puhala tū, kua matutaki he whahi tapu nei, koe mtakau China First Railway Group, hane whae ngā hua mai i Avasele ki Tamakautonga, si pihia whoki mai Tamakautonga ki Alofi Tonga. Kua whakamana atu mai he whahi ngā hua papiliki, ki he tau tangata whakaholo he motu, ke mai longa e tau mtakawi puhala tū, kua ngā hua ki ai ke whakaholo whakainene. Hane ia Esther Pavihi mo tau wala tala ia. Mai longa BCN News kua liu e masini tāwili makasea, puke tāwili sipi he kuali ngā hua foki e whahitapu nei mo e kua maeke ai ke matutaki tō ngā hua tā sila he puala tū mai i Avasele ki Tamakautonga e whahitapu nei. Kua kamata wali foki e tau puhala tū ke he wali tā whakamua mai i Singamanu ki Homofisi i Tamakautonga mo e matutaki he halalalo mai Homofisi ke hoko ki Tangawaka i Alofi Tonga. Kua whakamanatu ki he tau tangata whakaholo ke mai longa ka wali e tau puhala tū, tō pā e wala ia, mo e nā kai maiki ke whakaonga, ka mate tau matahola hiwa ke tau matahola whā, he tau aho ngā hua ia, maiki ke whakaonga ka mole matahola whā, ka whakaonga whakaholo whakainene tau pili o wafi. Ko tau whakaholoanga nei he matakau China First Railway Group, kua mana ki ai ke whakakatoa he mahina o ke topa he tau uawhi ufuruma whā. Ko e tau whakaholoanga kua whakatoka pauaki ke lata me tau whiawhia whakamanatu pule whakamotu ke whangfuruma hiva aki kua whitāni he kamata ke whahi tapu kua mole. Mātutaki ke he aho a pongipongi mo he aho he tau mana kai, tau whakahoko e aho fusi masini ki halamahanga he aho tuloto.
Hane tau whakaholoanga kua whakatoka ke lata mo e tau whiawhia pule whakamotu he tau nei. Ne ka mata he aho tulo te whahi tau pui kua mole tau whakaholoanga whiawhia ke whakamanatua ki e tuanga whangfulu mahiwe tau pule whakamotu mo e taha whakaholoanga laka hui. Kua whakatoka ai he whahinga ho malolo sino e Walk for Life ke whakamanatu e tau matakainanga kua mamole atu hako e tau ngangao cancer. Whakamawhana ke he alautolo tau mga whao me tuka pisinga mo e kau whakalataha mo lautolo e tau tangata he motu ne tau ngaia ke he tau whalo tau whangangangao cancer. Kua tolo atu ai e tau tangata ke he whalingangao Niue he aho tulo te whahi tau pui kamale ke lata e me tau seanga ia. Ko e aho lotu a pungipongi aho ngwhumawalo me hina o ke topa, tō whakahoko ai e aho o he tau kai he lalolangi, ko e tau whakaholoanga kua whakatoka ai whahinga hua whanua fusika mo i toa kau. Ko e tau nei tō whakamatapatu ai ke he tau fusi mo i tau whanga fusi ke he kehe, tō whakahoko ai tō whakaholoanga nei ke he whale maa kese i loto a lofi ka mata he matahola ono a pungipongi. Tō whakahoko fuki taha whakatū talaanga mo i whalu he tau e ke pule whakamua, mo i tau e ke pule he waha nei, ke he taha whakaholoanga he USB alumni, ke he whiawhi a pungipongi ka mata he matahola wha, ke he matahola fitu, ke he whale taonga Niue i Halamahanga. Koe aho hongfulu mahiwa aho tuloto e whaitapu nei, tō whakahoko e whakaholoanga fusi masini, ke he whale whono ua ki Halamahanga, ka mata e he matahola hongfulu mataha. Koe aho whakatata he motu, tō whakahoko e he aho whaiumu aho uafulu mataha, he mahina nei ki Paliasi. Koe aho ngofua aho uafulu matolu e mahina nei a katopa, tō whakahoko e tau tapua kianga, ke whakamanatu e aho pini amina, tō tolo atu ai e tau e kalisia he motu ke he whale tolo Millennium Hall, i loto a lofi, ka mata e matahola hongo fulu. Koe aho uafulu mawha he mahina o ke topa, tō whakahoko ai e tau whakaholoanga Business Expo, ke whakatata e tau koloa he tau pisinisi he motu, whakahoko ai ke Commercial Centre, ka mata he matahola walu he pungi, koe aho uafulu mawha i aho ua he whahe tapukahau. Ke he maa mei niawhi ne whakahoko ai e tā whakaholoanga mahuinga, he mtakau he tau mamatua whiwhine ha aliutu, ke he whale tolo i aliutu. Tola he whiawhia e tau whakaholoanga, mai aho kua manaia mo i fulufluala e tau sianga sino, he tau mamatua whiwhine, mo i halo tolo a tau ngahua lima, kua whakatata mai aho. Hane e tau walatala ia. Koe matapatu launu he aho, koe launu kula, kua kamate tau whakaholoanga me tau whakamatalanga, mui mai me tau kōli me tau lolongo whiawhia. Kua mea kia BCN News ke whakatūtala me takitaki he mtakau he tau mamatua whiwhine ha aliutu, ko Mrs. Manasofai tālangi he māma he pungipongi ni awhi. Tunga ni he mai mau tōru he taha me tau waho, koe tau osi he pure whakamotu kamata mai, tau tā ue awhe mai hongfulu mawhitu. E kamata e mautoro e vari e, si hoko mai anga ia ni a mautoro ke tau ue awha me uafuru mautoro nei. Tau ua tau ne more, a koe COVID, ai mai ke mautoro ke tau isi hamana. So ko mga honei ko riu mautoro mbara kisi hake, ke he laulau kai whakaniwe. Ke laulau kai whakaniwe, ke laulau ha tau tau tukuna whakamua. Ko mena ama naki, ke tau isi kai, ke whakatonga ke kere. Kako na kai marolo mi taki e tau mamatua, me tau turi hui hea rau tōru ke ekipia. Si manamanatua iau me hako kapsinga, ko mine ko ia ko hako tuhi kupu. Mo malama peta ko ia ko tuhi tupe ke ekipia i whakau hea nei. Si whakau e lahi mahaki au ke VC, hako rau tōru, ne whakisi mai e fin ke lata me laurau kai ha mau tōru, ne pe mai ko e tamariutu kai whaamu. Tonga ni he rongone mua, pe kai whaamu, ha kai. Kai ka manong e to kai tongo whakisi atu i ropini. A ke kai whaamu, pe kai he ngata riutu, kai ho, kai whakamawhisi. Ke aho whaiumu he whahi tapuko mole, ne whakahoko i a whakatata he māngaha awasele one pata, la he fluala e aho kua fua, mo takolong e tau tangata kua tolo atu ke he whanua male he manga. La he mahuinga fō ke tau whiua whakawhiawhia mai aho, kua kisia ke he tau whiua sipote he māma he aho. Hanei whalua tau walatala ia. Longa mai kehe tau whale whakafua kai ne ko whakatata he aho, ko whakafua e tau kai lolo me tau kai kehe, mai he tau kai moho ke tau kai mata me tau kai humelie.
Kua ka mā te whakaholoanga he aho me tau whakamatālanga, mai he tau takitaki tu whono he maanga, pihia me tau ofisa tokolunga he whakatu whono. Hanei taha wala he whakamatālanga he lilifu e ke pule, he maanga hawasele ko poi mamau pita wakanofisi. Koe tau mona te whakaui, ni ki a tauto loas, e tau tangata he maanga ko maeke ke whakamori, e maama he aho nei. I lifu he whakatu whono, whakaui lahi ke tau raumatai. Tau o moianga, ke tau ngahua ki loto he maanga nei, ki sia e maroro. E whakawhakauanga he whakatu whono, ke o moia e tau ngahua he maanga nei. Whakaui rei mhaki, amnaki ke tūmau, moi mawhala he tau whakahauranga os. E lata ia mai tauri me ki anga ke tau maanga takitaki. Aua ia ma whakatwhono ni kei mata mai. Mui mai he tau whakamatalaanga koe tau kōli me tau lolongo whiawhia, he tau whānau me tau whuata he maanga. Kua whakausia ke tau wheua sipote mai aho, whitu e tau wheua sipote, puto ia he niu, olofua niu, toho toume, lalanga pūlau niu, olopunu, tāsika, mo tolo awhi. Tōlu e tau weweheanga kua whetoko ki ai, koe tau whānau i kiki, tau whānau a aonga lalahi, mai hawhangi ke he tau atu tau hongwhurumavalu ki lunga. Tō whakausia kia tau tōla tau wala tāla he tutupu ke lāte me awhiawhi nei. Tōna kai whakahoko e PCN News whakapeli tānia he awhiawhi tōloto he whāhi tapu nei. Ha koe tau whakamanatuanga whangwhurumahiwe tau tau mai pule whakamotu Niue. Amanaki ke munui nei pule whakamotu he whāhi tapu nei me tau whakaholoanga ko nono atu ki mua. Ko nei ko Sarai Mangawa, pia tau tōla tau wala tāla tutupu me awhiawhi nei. Mutolukia.